Svaki predlog u kreditnom zaduženju bilo kog grada ili opštine u Srbiji mora da odobri Ministarstvo financija, što je bio slučaj i sa novčanim aranžmanima koje je podizao grad Šabac, kažu u Odeljenju za financije i administraciju. Zaduženost grada je, kako dodaju, za 2/3 manje od zakonom dozvoljene. Zakon nam dozvoljava mogućnost zaduženja do 1.500.000.000. U ovom momentu, znači sa 30.10. stanje duga budžeta grada Šapca prema poslovnim bankama iznosi 490 miliona dinara, što znači da mi imamo, da kažem, lufta još milijardu da se zadužimo ako to bude potrebno, što naravno neće nam biti cilj da se zadužujemo dalje ukoliko to ne bude bilo preko potrebno i ne budemo imali nekih drugih realnih izvora finansiranja. Preuzete obaveze otplaćuju se planiranom dinamikom. Mi uredno servisiramo sve svoje obaveze prema poslovnim bankama, jer prema planu otplate kredita zna se kad su rokovi za plaćanje glavnice, plaćanje kamate. Znači, u roku ne kasnimo ni dana, uredno izmirujemo svoje obaveze prema poslovnim bankama, jer da nije tako, banke bi nas blokirale. Sve lokalne samouprave u Srbiji na osnovu uredbe vlade o koeficijentima zarada zaposlenih podigle su plate službenicima u 2012. godini. Ta mera se najviše odnosila na plate zaposlenih sa visokom stručnom spremom, koje su pre donošenja uredbe bile 2 puta niže u odnosu na prosečnu zaradu u Republici. Zaposleni sa visokom stručnom spremom bili u neravnopravnom položaju u odnosu na zaposlene sa nižim stručnim spremama, pa je, na primjer, plata zaposlenog sa visokom stručnom spremom početnika bila 23.000, a nekog sa 20 godina radnog staža 32.000. Izmenom ove uredbe o koeficijentima to je skoro za 50% povećano, tako da je to posledica i razlog povećanja mase za zarade zaposlenih u upravi. U Odeljenju za financije i administraciju dodaju da nije bilo dodatnog zapošljavanja radnika u gradskoj upravi, a da će se sve preuzete novčane obaveze servisirati u ugovorom predviđenom roku.